khathi lokho khona ngifuna ukubona andifuna ukuyabona udokotela lo uyiklinika sibi kodwa wayengafuna ukuzwisisa hawu kathi yikho eklinika lapha endlini kamahlala sazodlula mama khona sazodlula kusendlini kamahlala phela lapha isikwe klinika sikhona sesazodlula siye eklinika sakungena amahlalelo uthatha izinto zakho lezo uzithatha alright mani insalalile ipain uyalalila ipheni kuze ufike abantu laba mama Mbijana yilaleli khanya ngathi bandichaye ithambo laqamukela phakathi ngoba nqani lalele kuyabe kuhlaba ungathi ufuna ukuthuthela ngapha kathi wena bulokhu umile bekuchaya kulokuthi ubaleke kulokana kunye kwakhona kungeri tuvito kudade kubomva ade kule ncwadi kanti uthi wona uyachaya indaba ungakuchaya ngathi uthi uyachaya wena mama la umuntu lo kumele simhambise eklinika kambe umuntu ekujumile mama sungazuthi ithwaso kutheni hayi zamani phela sisendlini kamahlalela asikhulumeni senze izinto zakho thatha imali sambi ngicela unisukumise lapha Mandevana lapha sesifikile phela so wena into engcono yikuthi mina ngifuna imali wena senza bengisebenza ukubamba mina ngifuna imali wena khulumisana lo mama Mbijana bathisa sesenzosebenza khona lapha mina ngifuna imali futhi imali yethu iphinde sithwale nzima futhi ngayo hayi ngafa mina ungafi ungasiniki imali yethu ungafi ungasiniki imali yethu ufuna imali angele endlini sethu imali khona ngoba kusilandele ngoyi1 abanye khona besazona uma khumalo baye ngaphi mama Mbijana basele nyabani ngizabathola Mandevana izinto ngizabalandela izinto zikaMahlalela lezi hayi angisakwazi ukuthi angikwazi ukuthi yakhanya la Hispania report emuva yiko lapho limele khona ngoba la mbona ukuthi ungichaya ngesithindi sehloka ubone njani isithindi sehloka isithindi sehloka ngathi ufuna uqeda phela khona kumuntu ofana thatha phela imali ngene endlini uthatha isikhambi mama hlalani phansi right ngihlale phansi eklinika sihamba sikhathi bani sihamba athe hlala phansi mama Mbijana uma khumalo uzabathola ngayo anti uthe ngiyabalandela ngiyobatshela nje batsho ukuthi ngiyandilandela le ngizabalanda futhi ngiyobathola hlalani phansi mama Mandevana khuluma lo mama simnika i40 mama Mbijana 40 na mahlalela uthi uyakunika i40 hlupho mama ngiyaphiwa i40 yani lapha kube lo hlupho mama njengoba libona sicela ukuthi lani lingakhali lingela lutho likhale lithwele amasongo bathi akhala kahle emabili so uMandevana ngizama ukuthi lami ngikhangelele mama lingikhulumelele le committee ike ngikhalela so ngikhulume ngecommittee nge40 le ngibanika hayi ngokwenu mama ndizabatshela ukuthi abaxolele uMahlaleni lokho sokuyisivala mlomo asosivala mlomo hayi ukuthi lami njoba ngivelelwe luhlupho athole isikhathi sokube dinga lami ngithola isikhathi sokube njani ngidinga lo 40 uyabe ngowami ngedwa limnika ebambene isigaqa ayikuqamqama hayi uyabe njalo nalami ngithethe nxa isigaqa linikeza khuluma lapha hayi kuqamqama uthi lenye kusuyidinga masinyane iyadingwa masinyane iviki ingakapheli ngoba kumahlala lami into konke esayidini lami mfo nguvuma nje kuphela ukuthi umngane nika nini 40 le ngiyokhuluma lapho uMandevana ayisefumbathile sefumbathile uMandevana oyikho ade eqinile nje kufuqa ngebhara ukhuluma la uzathola phela mama ulimala ndimele lapha sensenzelani izinkulumo ebantwini bakithi kuphela imali uzasinika singabonana akuyenzi vele kuyabe kukubi kakhulu uma khumalo siyahamba sikhuluma lapha sokuxoxisana hayi kulungile nxa lizanika leyo 40 ndiyabesele hamba nalo Mandevana sikhuluma lapha siyafika sikhulume batshela ukuthi ayizakamiza sixoleni imali yabo activity sebeku-activity lizabahleli batshele mama sebeliselinshiye esibhedlela vele sethe waphi umbheda bengabuza owadi la uyavala lana ngoba liyakwazi abantu sebengabuza ukuthi uwadi siyembona ngizabatsho ukuthi vele bathe abafuni umuntu bafuna umkakhe kuphela batsho ukuthi isimo sakhe sibi kuthiwa kungene umuntu uqamukele mbaba so hayi bafuna umkakhe kuphela abanye abangeni wena into esingayenza linganika i40 hayi ngiyalimela ngiyangimela mina yami sengiphethe uphakamisa Mandevana ngicela mama kathatha imali ngene endlini thatha imali sikhulumisana khathesi khulume phethe imali kuthiwa khuluma uphethe kunokuthi senze isinto lapho bona mama bese ngifuna ukudlana ukuthi bona ngathi kumbe vele hayi mina imali vele ngifuna mina vele yabe ngichinga sibili ngoba ngifuna ukudliwa ngiyakuphelile nto
Okay. Kuphelile yo. Ah. Ikhisimusi iqeda amadola nje. Amadola Ikhisimusi iqeda amadola. Ah. So wonke umuntu uyakhangelela khona.